Mu gihugu cya Brazil abiyamamariza kuyobora umujyi wa São Paulo barwaniye kuri televiziyo abantu barumirwa. Ni inkuru dukesha Iseka News ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo nka CBS News, NBC News, The Washington Post ndetse n'ibindi, aho ikomeza ivuga ko ibyo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo abo bagabo bombi biyamamariza kuyobora umujyi wa São Paulo bari bahuriye mu kiganiro mpaka. Ibyari ikiganiro bihinduka intambara yavuyemo no gukomeretsanya. Amashusho y'icyo kiganiro mpaka cyatambutse kuri televiziyo yitwa Cultura ku cyumweru tariki 15 z'uku kwezi kwa 9 yerekana ugushyamirana hagati ya kandida José Luiz da Atena ndetse na Pablo Marçal mbere y'uko da Atena azamura intebe ikoze mu cyuma akayasa mugenzi we mu gatuza. Bari bahanganye muri icyo kiganiro mpaka. Nyuma yaho uyu mukandida da Atena yatangarije televiziyo ya Cultura ko icyazamuye uburakare bwe kikanatuma kubita mugenzi w'intebe mu gatuza ari uko mugenzi we Marçal yazuye akabozo ubwo yavugaga ku birego by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bishinjwa da Atena, nyamara ngo byarateshejwe agaciro mu myaka myinshi ishize. Da Atena yagize ati yaje afite dosiye yabitswe kera itarigeze ikorwaho iperereza na polisi kubera ko nta bimenyetso bifatika byabonetse. Ikintu cyateje ikibazo gikomeye mu muryango wanjye mu myaka 11 ishize akakigarura. Kandida da Atena yahise yirukanwa muri icyo kiganiro mpaka, ariko mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ejo kuwa mbere agashimangira ko nubwo yakoze amakosa ngo aticuza ibyo yakoze. Marçal wakomeretse yahise nawe yihutanwa ku bitaro bya Sírio Libanês mbere y'uko asezererwa n'ibyo bitaro yari yarayemo. Ikipe yishinzwe kumwamamaza yavuze yuko ngo yababaraga cyane mu gatuza aho yakubiswe intebe ndetse ko ngo yari afite n'ikibazo cyo guhumeka. Ibitaro byamukurikiranye nabyo byavuze ko yagize uguhungabana mu gituza no ku kuboko, ariko ngo nta kibazo gikomeye yagize. Yifashishije amashusho yashyize kuri konte ya Instagram, Marçal yagereranije igitero cy'intebe yakubiswe n'igitero cyari kigamije kwica Donald Trump wahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse n'icyo gutera icyumo wahoze ari perezida wa Brazil Jair Bolsonaro mu gihe cy'amatora yo muri 2018. Iyo ngingo tuyiveho. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho depite yasabiye abasirikare ibyo kurya ngo ntibaburara badafite imbunda n'amasasu. Honorable Kadekule Vihumbira, umudepite mu nteko ishinga amategeko y'icyo gihugu cya Kongo Kinshasa watorewe mu mujyi wa Beni, niwe wasabye ubutegetsi bw'iki gihugu cyabo gufata inshingano zo kugaburira abasirikare n'abapolisi kubera ko ngo bataburara kandi bafite imbunda n'amasasu. Yatangaje ibi nyuma y'ubwicanyi bukomeje gukaza umurego muri Beni bukorwa n'abantu bitwaje intwaro barimo abasirikare ba leta n'abapolisi bambura abaturage utwabo. Uyu mudepite yasabye abayobozi b'inzego z'umutekano gukurikirana neza ko imbunda batanga koko zikoreshwa ibyo zagenewe, kandi ngo bakagenzura ko umutekano w'ibifu byabo bazihereza nawo witabwaho. Yavuze ko biteye agahinda kuba abantu bagera kuri 16 bamaze kwicwa muri Beni kuva uyu mwaka watangira, kandi ibyo byakozwe n'abarimo abasirikare na polisi b'igihugu. Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri Kongo ikavuga yuko Depite Kule yasabye ko hakorwa igenzura rihoraho ku mbunda ziba zahawe abashinzwe umutekano ndetse no guhiga bukware abagizi ba nabi bakorera muri Beni bambara imyenda ya gisirikare cyangwa se iy'abapolisi. Yagize ati igihe leta hitanze imbunda ku gipolisi cyangwa ku gisirikare igomba no kubaha ibyo kurya. Niba bitabaye ibyo bashobora gukoresha izo mbunda mu gushaka ibyo barya aho kugira ngo barinde abaturage bagateza ibibazo. Abaturage bavuga yuko abateza umutekano muke y'Ibeni ari abasirikare n'abapolisi birirwa bazererana intwaro muri uyu mujyi, kandi ngo bakabaye baba mu bigo bya gisirikare. Aho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakunze kumvikana abaturage bashengurwa no kuba bakabarindiye umutekano, aribo ngo bakomeje kubambura ubuzima n'imitungo yabo. Iyo ngingo nayo turayihinduye. Mu gihugu cya Nigeria haravugwa intambwe y'amateka iki gihugu kigiye gutera yo gutangira gukoresha ibikomoka kuri peteroli byatunganyirijwe imbere mu gihugu. Ni ibikomoka kuri peteroli bizajya bikorwa n'uruganda rw'umuherwe Aliko Dangote. Ni nyuma kandi y'amezi menshi y'imishyikirano na sosiyete y'igihugu cya Nigeria ishinzwe ibikomoka kuri peteroli, bikaba kandi hari na nyuma y'imyaka 8 yose yarishize urwo ruganda rurimo kubakwa. Ubureri inkuru ya Africa News ikavuga yuko uru ruganda rwatangiye gukora ku buryo mu ntangiriro z'ukwezi gutaha kwa 10
ibi bikomoka kuri peteroli bizaba biboneka ku masitasiyo anyuranye y'aho mu gihugu cya Nigeria. Amakamyo ya mbere yikorera ibikomoka kuri peteroli byatunganyirijwe muri urwo ruganda rwa Dangote yatangiye gusohoka muri urwo ruganda tariki 15 z'uko kwezi kwa 9. Ni mu gihe ubusanzwe iki gihugu cya Nigeria cyatumizaga hanze hafi ibikomoka kuri peteroli byose gikoresha imbere mu gihugu. Ubu rero uyu munyanigeria w'umuherwe Aliko Dangote afite gahunda y'uko peteroli itunganyirizwa mu ruganda rwe yazahaza isoko ry'imbere mu gihugu cye cya Nigeria. Uruganda rwe rufite ubushobozi bwo gutunganya utugunguru twa peteroli 650 ku munsi. Rwitezweho rero gukemura ikibazo cy'ibura ryayo muri Nigeria, ibyatumye n'ubuzima burushaho guhenda muri Nigeria kubera ko kubura kwa peteroli kwatumye n'ibiciro bihanikwa ku masoko, ibyanatumye abaturage bigabiza imihanda bamagana ubutegetsi buriho bukuriwe na Perezida Bola Tinubu. Mu gihugu cya Madagascar ho habuze abiyamamariza kuyobora amakomine. Muti biteye gute? Iyi ni inkuru ya radiyo mpuzamahanga ya Faransa RFI iravuga yuko ibyo byatumye komisiyo yigenga y'amatora muri icyo gihugu cya Madagascar yongera igiye kubifuza gutanga kandidatire zabo mu matora y'inzego z'ibanze ateganyijwe kuba tariki 11 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Komisiyo y'amatora ivuga yuko mu gihe amakomine 1700 agize Madagascar ariyo ashakirwa abayobozi, ubu habamaze gutanga kandidatire zaba ari 79 gusa, bivuze ko izo kandidatire zitageze no ku cya kabiri cy'imyanya ishakirwa abayobozi. Ubu rero komisiyo y'amatora yongereye igihe cyo gutanga kandidatire, aho yongereho icyumweru cyose kugira ngo irebe ko nibura umubare w'abakandida wangana n'umubare w'amakomine akeneye abayobozi. Gutanga kandidatire bizageza tariki 26 z'uku kwezi kwa 9. Komisiyo y'amatora kandi yavuze yuko nibikomeza gutya abantu bagakomeza kwinangira gutanga kandidatire, ibyo ngo bishobora kuzarogo y'itariki y'amatora ikaba nayo yahindurwa ikigizwe inyuma. Ibyo ntibisanzwe ko hashyirwa imyanya ku isoko ikabura abantu bayipiganira. Hanyuma reka nsoreze mu gihugu cya Mali, aho umutwe w'iterabwoba wa Jenim ushamikiye kuwa Al-Qaeda wigambye ko wagabye ibitero ku kigo cya gendarmerie no mu gace kahariwe igisirikare ku kibuga cy'indege kiri mu murwa mukuru Bamako mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Amakuru atangazwa n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo na radiyo mpuzamahanga ya Faransa RFI aravuga yuko umutwe wa Jenim warashe amasasu menshi ku ishuri rya gendarmerie riherereye muri quartier ya Faladiye, ku buryo ngo bahereye mu masaa 11 za mu gitondo bakageza mu masaa 9 z'aho Bamako amasasu acyumvikana. Barashe kandi mu gace ka gisirikare ku kibuga cy'indege cya Bamako Seno. Ibyo bitero kandi ngo byatumye ikibuga cy'indege cya Bamako kiba gifunzwe ndetse n'ingendo z'indege zirahagarikwa kubera icyo kibazo cy'umutekano mukeya. Abakozi b'umuryango w'abibumbye bari muri Mali nabo basabwe kwirinda gukora ingendo kugeza igihe umutekano ugarukira Bamako. Gusa nanone nyuma y'amasaha make y'igisirikare cya Mali cyaje kuvuga yuko ibintu byasubiye mu buryo, ndetse cyemeza ko bakora iterabwoba haribo bagabye igitero bashaka kwigarurira iryo shuri rya gendarmerie rya Faladiye, ariko bakabakoma mu nkokora. Ariko nanone ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri urusaku rw'imbunda rwongeye kumvikana mu murwa mukuru Bamako, cyane cyane ku kibuga cy'indege aho uwo mutwe w'iterabwoba wa Jenim washakaga kuhigarurira. Biravugwa yuko ibyo bitero byahitanye abantu benshi bikangiza n'ibindi bintu byinshi, ariko bitari byatangazwa umubare. Ubu kandi biravugwa yuko haba hari abantu benshi batawe muri yombi bakurikiranweho kuba inyuma y'ibyo bitero byiriwe byahagaritse ubuzima muri Bamako.